Maak nie saak waardeur jy vandag gaan nie. God se woord is baie duidelik. Ek is met jou. En ek wil vir u lees in Jesaja 41 vers 10. Hy sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand, sê die Here. Mense, do not fear anything, for I am with you. Do not be afraid. Mense, want wanneer ons deur die goed gaan, dan is dit so, soms kan vrees ons oorval. Maar hoor God se hart vanaand. Do not be afraid, for I am your God. I will strengthen you, be assured. I will help you. I will certainly take hold of you with my righteous right hand. A hand of justice, of power, of victory, of salvation, and I want to say, of healing. Mense, genesing.